Aya. İşlerimiz kadroyu değil. Hayırlıkla nişanlısınız. At! Simmene kildin bana ey, simmene kildin bana ey. Неге жырлайсың? Әйде, утыр, мында директор ғана жырлай. Директор жырлағанда оқытушылар бей. Біздің балалар бәйден ұшқынған өтлер сыман. Оларға не етсең де yok, нәрсе эшлесең де yok. Давайте, эшли башлагыз. Лөгләй тұрып, тотығыз бүтін балаларны. Ярай, оңшылар сізге, Айнур Загитович. Асхатович, давайте, эшлегіз. Вперед! Мен қылса, бұл бір атнада төзмес. Мен өзімде бала болсам, мұны обижать етерейм. Sen misiniz? Durabiliriz yigitler. Biz bugün sizin bilen Kara Tarakan'ın Muhammed Magdiyev'nin Kara Tarakan teması boyunca 41. yıl balların eserini okuruz hazır. Şu bildiğimiz kim eken? Familin ne? Nasıl sonsuz ya? Senin familin ne biliriz? Yok, evet siz öyle söylüyorsunuz. Etneğin ismi çık familin. Yok, atinik mi yok, atinik indi mi atinik? Yani diyorsun ama. Direktör bana sen. Abi sıdım ben, oy bu işe vurdu. Dersine devam eder miyiz? Şayartı bilen dersine kurak gidelim. Kim söyleriz diyor. Мен сізге ғашық болдым. Şu benim de işimi ortamalı. Aşarga mı? Ya aşarga. Үйде ішлеп бітіресіз, емі? Мұнда қоталар бар. Мұстақыл үш сізге. Сіз Азгатович неше бересіз мұнда? Оқушыларыңыз қойдасыз. Біздің дәріслерде оқушылар ұйықтайды. Қазір ғұммен оқушыларда қалмады. Иди отсюда. Бар, журналист болып ішлер.